Edi kan ka asem we say unu abe na wo so a nsem pram muja. Unu abe Na say wo so a. Wo so a. Nsem ne pram muja. Okay. On say delegate for. Secret bi wo ho. Ba omo mpese omo beka. Secret wo ho. Secret yankasa wo ho. Secret be no. Na me hu asofofo a omo hihye sa ankom na. Kan bebi se no so. Ne edi kan ka we na ka ba so. Na gasa Jimmy ya no hihye da mo. Jimmy anu hihye nda. Ampo. Na mo Kristofo kura Nyankopon aka chem so oban wansa Jimmy ni ale. Na ye ne be se Jimmy ni ale. Then they say they yale ni nim say ntimi nsa. E be adam de ya fan na Jimmy pa de. Jimmy de. Ye ntimi nsa Jimmy. Abato delegate. Unim se omuhia na se bia aban we ko a ye wo de aban ankasa twusu no. Akufo do ko no twusu mahama. Baumia. Okay. Etinya de se ye be san baumia ho ato abama kanadiga. Ade e wo party. Akufo do twusu nti ma gina twusu no. Se we ne e koton no. Kofo time. Kofo ba 3 times. Ye to so 3 no wini. Wini. Akufo do e ba 3 times. Ye to so 3 no wini. Enti baumia so be kwa 3 ni bi. By force na I said they to 3 no be we ni a. Okay. Wani e koton na wan to a. Ya fe US. Ya US nchen. Afoforo aba. Nebom Kennedy ne ton ne ho se in case se baumia aya ton na wa ya nto a. Ne se do so. Okay. So. Okay. Enti na nye compulsory se baumia Kennedy betu na fa aba. Debi. Oh. On se na onye na dwen se o play president. Oda hye ne nyina na nya de a ne botaye kwara. Na on se ye na ye wo fom ha no. Ye hia Kennedy. And a top no hia Kennedy. Because of Oma Kantam said the president Alina mama ono mum na mo pe na meto ama no so na mo kwai I no vote yeah omo so say baumia na aba de omo so omo to aba last year eso ya yasem kese na last year I fa ho be ye president Mahama fa ho be ye president unu say Mahama onsuro baumia onsuro no dabi opa say 4 years no eso a yen san fa Mahama ene baumia nyina Mahama be yi manwi ahwe be yi na hwe Adibu ho na nyansa yen hwe say Mahama ye Muslim baumia ye Christian baumia ye Muslim ene Mahama ye Christian enso yen hwe say enkramofo do say de to ma baumia enkramofo do say de to ma baumia because of ne yiri ninti ne yiri ntia no ba na ka waye den kwa wade na wade na wako story bi wo ho a sa nodness no se wo mo wale funani fuo na nkofo funani fuo ma ba kra ba ye twa dwan ya mamre mo mtom de fia ka mo ho ensam wo ho ensam wo ho secret wo na we nyina aba no nodness no mo wale funani fuo no nti MPP fo hu say 2028 year be o me san lose mo san ko tra hwe se ba o me Kennedy ayi afana ko miensa ai na do ene ko miensa third one no we ase Ghana de mathematics be because o Mahama eya bre Akufo Addo abre ya pa ma no obewu de man se ba o me de o sha o nche de nsa ndondo enche o ba o me abre o ba me asibe o tete ya won sha da ba o me sha da nya se de wo yare no mo akokora by force na o mo koto aba na so de wo su no ye be hu ne mobo Ghana na Ghana nke timi ko fa broni coach na fa interpreter ma no so won tebro fo ya sa fa interpreter tiaka na ka me be pa adwuma na se me tebro fo a enye me na o se me tisika fa interpreter na mo aban ne sa tisika fa interpreter ma no enti ma o me nya ne mobo Ghana be to ma no and then ko fa so bi ta say ne say ba o me a o be campaign message be no de ba ko fo bi question ko fo do na bi za campaign message be dim bi o Ghana card be kwa wan ka so be si toilet ma o me ka so be si toilet obeti toilet campaign mo ye say o so si toilet who did you anu akoja una